Pre 3 godine u julu mesecu u Egiptu se upokojio čudnovati lekar koga su zvali doktor siromašnih, doktor Mohamed Mašali. Imao je 76 godina kada se upokojio, radio je 50 godina lečeći najsiromašnije građane i radio je do posljednjeg dana svoga života, a kažu da je naplaćivao od $30 do $50, što je, složit ćete se, smešno. Međutim, mnogim siromašnima, kojih je jako puno u Egiptu, nije naplaćivao ništa i čak im je kupovao lekove. Doktor Mašali je imao 3 specijalizacije: interne medicine, pedijatrije i epidemiologije. I sad zamislite da je naplaćivao punu cenu, koliko bi se on obogatio, koliko bi novca zaradio, ali on nije smatrao da je to smisao i cilj njegovog života, već je njegova misija bila da pomogne svojim siromašnim sugrađanima. Kao što rekoh, radio je skroz do smrti i to po 12 sati dnevno i primao je od 30 do 50 pacijenata dnevno. Jer je imao snažnu potrebu da koliko god može pomogne siromašnima koji su bolovali. Doktor Mašali je imao svoje 3 klinike koje su toliko uboge, gledala sam fotografije, to je stvarno nezamislivo. Jer je lečio skoro bez naplate. I mnoge egipatske novine su pisale o njemu. Naravno i sam je bio siromašan. Njegovo delo je staro i pohabano na svim fotografijama koje možemo naći na internetu, ali on je govorio da njemu ne treba skupo odelo, niti mu treba velika kuća, vila, već da je zadovoljan sa malo i da je ispunjen smislom, životnom misijom, da može pomagati siromašnima kojih je jako mnogo u njegovoj zemlji. Kada sam prvi put čitala o njemu, mislila sam da je neoženjen. A onda sam saznala da je imao 3 dece i svo 3 je odškolovao i postali su inženjeri. I uvijek je tvrdio da su njegova deca snabdevena i da je njegova žena bogata. Pred kraj života postao je izuzetno popularna ličnost u Egiptu i nagrađen je ordenom za ličnost godine za izuzetno požrtvovanje. I ceo taj arapski svet Bliskog istoka je čuo za njega, čak i oni najbogatiji. Pa su mu davali velike donacije koje on nije želeo da prima, već je tražio da to podele siromašnima. Gostovao je u mnogim TV emisijama i znam da je jednom mu je jedan milioner poklonio skupa kola kada je čuo njegovu priču na televiziji, ali on nije hteo da primi ni taj poklon i posavjetovao ga je da proda kole i podeli najsiromašnijima. Doktor Mohamed Mašali je govorio da mu je egipatski predsjednik Naser promenio ceo život kada je odredio besplatno fakultetsko obrazovanje. Sećate se, to smo i mi nekada imali. Doktor Mašali je često ponavljao da je bio motivisan da služi svojoj zajednici zbog tragedije koje se desila na početku njegove lekarske službe, tragedije koje se desila jednom mladom pacijentu. Dečak je imao dijabetes i trebalo je da dobije insulin, ali je njegova majka rekla da ne može da mu kupi insulin jer ima novca samo za večeru, pošto je imala još dece. I dečak se zapalio, a pre toga je napisao majci da on više ne želi biti teret porodici i da se ubija da bi njegova braća i sestre mogli da jedu, jer nije fer da on od njih uzima parče hleba. To je stvarno puka, velika sirotinja. I onda su doktora Mašalija pozvali da isceli dečaka sa opasnim opekutinama, ali on nije uspeo naravno da ga spase i mladić mu je preminuo na rukama. Tako da je doktor Mašali pričao sa suzama u očima o tom događaju čak i pred svoju smrt. Jer od tog dana se zakleo, to je bila velika trauma za njega
i od tog dana se zakleo da će se posvetiti služenju siromašnima. I to je čak izjavio u intervjuu za Deutsche Welle. Kasnije je dodao: medicina je humanitarna profesija, a ne komercijalna. Jedan od doktora koji mi je predavao na univerzitetu mi je davno rekao: ako ideš na medicinu da bi gradio stan ili kupio luksuzni auto, nemoj studirati medicinu. Idi pa posluj na berzi. Ili se bavi međunarodnom trgovinom. Upitan jednom u jednom intervjuu zašto je tako malo naplaćivao ljudima, a nekima nije uopšte, odgovorio je: pa zato što su ljudi siromašni. I ja sam odrastao u siromaštvu. Pre nego što je moj otac preminuo, rekao mi je da treba da brinem o siromašnima. Ne želim dugačak auto, niti mi treba odelo, skupo odelo ili bilo šta. Zadovoljan sam sa vrlo malim stvarima i sa vrlo malo hrane. Moj smisao života je da pomažem siromašnima. I zapisana je izjava jedne pacijentkinje ovog neverovatnog doktora koja je rekla: ima doktora koje viđate na ulici koji vas ni ne prepoznaju ili ne pozdravljaju, prave se da vas ne vide, ali ne i ovaj doktor. On vas pozdravlja na ulici i čak će vam dati i lekarski savjet tu na ulici, ako vam je potreban. Dakle, mogu samo da zamislim koliko je ljudi u Egiptu tugovalo kada se pročula vest da se doktor Mašali upokojio. O njemu je ceo taj svet Bliskog istoka znao i najveći, najbogatiji ljudi su na socijalnim mrežama napisali svoje izjave saučešća i izjavili divljenje njegovom neverovatnom načinu života. I tako nešto kada čujemo, onda zaista poverujemo ono što kažu sveti oci, da ovaj svet stoji na molitvama i životu nekolicine svetih i dobrih, predobrih ljudi. Evo primjera neverovatnog života koji može biti inspiracija dobrote svima nama. Toliko od mene danas i želim svako dobro i učvršćenje u Gospodu Hristu.